Hello loite ho idam jingding ota sanaumin tunihin phaso ta pizabin thusim kaithi kiti Tamil film action movie khan hi an sei kino hite hichi film hi film num ta hi in IMDb rating 10 la 8.4 anamui na hi phatampi sumang lovin thusim chu an sei panjing taw hite a film ki parachun orphan in khana numei chapang kumsom thingbep khat chu akimu in amanu min hi amoda ahi chuin orphan ina azil kungnu avesui nu chun amoda chu akawin amoda chenlang ki imut komin jingle mithupi ta khat nang ki mupia hungding a hi tina saitai hitia thu ki sei amoda ina za ko na chun alungdong ta in kumsom sunga hichilaya ka om namuna hi koima ni hung ve khalawa mithupi ta khat jingle ki mupi dinga hungding hi koi hiding hamti na lungdong hle jingtai Chuzau chuna mudha ina loinu ko machun thilum dan ho zo si chu asai pi in kui hin tem ti na dong ta na hi le loinu in zong jingle na ki mu pi pha le he ta na te ti na hin sei pi ta na hi alang khat langa inspector bizoi ki tipa cho hong ki mo in ama pa le nong zui ho chun dan di lawa ki vei ho thil cho hin mat pi taw vin a hin thil mat nu chu atam zo drugs an hi tan Peket zako avalin aman jong chu krol zako valding a hi hichi drugs ki khum na ho achun scorpion IP lim chu anakita in hichi IP lim kita chu Vikram kiti flima bet pa ngonga kisi tabang che chu hi Inspector bizoi le anung zui ho in hichi a hin thilmat na chu SP pa namun khana akoi uvin hichipe ta chun inspector bizoi kitipa chu akhwat na niki ha su kha hli aji achun athi ana long ena hi hichilaya drugs a hin mat ho hi adai kalam kitipa a chu ana hi in ama pa hi dandi lawa pha so ta pi aniki vei a hi pha na chun police department sunga chun ama dinga na tong mi jong ana hi ta in kuiman wang ana he do poi sinahung ki khelin anbu kiti danen aphal lo dranga ki vei mi kha chu ahung ki mu in ama pa hi adai kalam naw pa hi chuin anbu kiti pa chu mi khanin phone hin bolen hi tin hin sei tai drug ke heloven na upa dai kalam jong police hon aman taw ve ahung kiti in hitia hin sei pa chu Stephen Raj kiti narcotics police department sunga lam kai kha chu an hi Anbu na hindon but ginin heji drugs manazao police nga ho chung chang thu chu ka ngai cha ya ti na hi le Stephen Ross in almo hin kazo chanin na hin ki thopi na nge ahin drugs ki man ho 50% wang chu ni pi ding a hi ati na hi le anbu jong chu ananum tai sinahung ki khel kinin senior police officer khat retirement achi dizia a ina party a bolo cho hong ki mu in hichilai mon chun department zo sia police ho jong chu aga thla uwe hichi police officer la chun palpindi ki ti khan hi ana umin hichi pa chu Stephen Ross in phone hin bolen hiti na hin sei tai hichi party a thei tui don na ding wa chu poison na thla ding a hi ati tai hichilaya poison la dinga tiwa ha dan chu thamkhan ni la wala hi le adon nu adon pa zandam zo lowa thi thei jinga hi hichun inspector bizoi koma geng la azaw spy khat chun thugu ho zo si cho hin saitan hiti spy pa min cho hi le azet amet a hi alang khat langa SP pa office a constable dinga mi khat na hung cho ki mu in ama pa cho min ne pole na hi in ama pa hi leo kiti flima pratibhan kiti pa security a na pangpa chu hi hichipe ta chun golhang chapang ni jukham puma gari atol hunji achun police station sunga amat na chu akimo in ama ni la do ding achun numai khatle pasal khat hi ahungin ama ni jong chu gin mona nei je ubachun office sunga chun ana koi ta hove alang khal langa chun senior police officer pa le inspector bizoi kiti pa chu akimo in Senior officer pa chun inspector bizoi ko ma hiti hina hin sei tai danina phallo drug tampi akimane ti thu ka za e hin titan inspector bizoin kui macha he sa loading ati chu mizo si he sa ding ahung hlata na hi langkhat langa chun anbu mi phalo pa le nung zui ho si si chun police nga ho chungchang a he pha no chun amho that ding chun ahung do taw ve alang khan langa party azaw ho zo si chun zu a hin don taw vin poison a ki thla aji achun chom khat zawin ai mu thlagam taw ve
Inspector Bizoi wangchu Dr. Ho in dammo na nanay je achun zu na don loading a hi ati je achun aman wang ana don pui chipeta chun Inspector Bizoi jong umna ko ni na hungdo in hi le department na police officer zo si akamuwa ko na thi hin lo do cho hin mutan aman zo akin na thei chala akizan lova hele thiding wa hi ti hi a hin hetai Chin Inspector Bizoi mi ho zo si chu hu do ding ati na hung do in hi le pam langa truck ki kham chu amu in mi ho ko ma hi chi truck hi koya hamati le hilai muna na tong ho a hi ati in wang sin te in hi chilaya truck driver pa jong chu zu don la ana zau je chun ama jong chu ana thimil tai Inspector Bizoi hin akho na kisu kha je chun gari ana tol thei loading a hi in Hichipeta chun Inspector Bizoin party a chi dinga hungova lampia pasal khat gin mon ananei ova ahin manu chu ahin gel do tan ama pa ko ma chun ahungin truck na tol theya matile ka tol theya hin ditai hichun Bizoin ahin mat pau ko ma chun nangin niki thopi lo ova hi le department na tong zo si hi thigam dingu ahi tai tin an sei tai Bizoin hitia sei zo chun ahin mat pau chun ahin don bunin Kai hin jing le mi poi mo ta khat ki mu pi ding ka hi in nang ho ka ki thopia hi le apha na vai ge ding a hitai ati in chuzong le mi zat pi hi ka po a police ho ni mat lo ding ham ti in Bizoi thu sei chu ananum poi Bizoi na hin sei kinin a hi poi department na tong police ho hi doctor ho to ka ke ho na dung zu ye chun punga masanga na hin pu lu lo le thi theu a hi ati in chuzong le Kai ka nai police department dang hon imana lo po vinte na ki thopi na ka ngai chama ma e tin a sei tai Hilaya Bizoin ki thopi na thumpa hi chiflima dinga main hero main actor Delhi ki tipa chu ana hi pasal pa Delhi jong hi Bizoi thu sei chu ananum tan chu jong le kamachi ki ti shortcut hepa jong chu gari sunga chun a hin po tawvin Hilai muna ko na hospital chu kilometer som ge na gamtha hi Chin Bizoin SP office a phone a ball in hiti na sei tai Dandi lawa ki man drug ho chu mi phalo ho akila hung diwa hi ji achun mai thal ki choi uvin lang ready sanum taw ben ti le hichilai muna na tong constable Napoleon Pumin akichat be se pha no bachun hi SP office su da hlan in langa anazam gam taw ve hichilai ta hin lunglai khoi khathei thilli ana umin akhat na achun Anbu hin a upa aday kalam hu do dingati in ani na chun anbu ho la Vijay Amat kitipa in thil dan ho zo si police officer Bizoi ana sei pi in athum na chun Bizoin department na tong ho hospital atha zo le SP office a ki le ding ati in ali na chun pasal pa dilin alim le mel amu kha lo achanu ki mu pi ding tia lungthim le lungyal sangta na nei chu a hi police department ho ahin pu nau gari achun palpendi ki tipa jong hi ana zawin ama pa hin zu ana don lo je achun ana khampo in hiji chun ama pa hin athim cha in gari achina location zo si chu Stephen Ras ki tipa chu ana thani na hi Stephen Ras in gari china location zo si hin het pha na chun mi phalo ho hi chi gari kham le subui ding a chun hin zoltan chom khat zawin mi phalo ho hung rung uvin mai thala akikap to uvin gari chu an kham taw ve Inspector Bizoi chu a khona kisu kha hi je chun mi phalo ho to ki mai tu thei chu a hi tapon hi je chun pasal pa Delhi ko ma chun mi phalo ho to ki mai tu dingin anati min hi le pasal pan hi ti na hin don but tai Ama ho ka ki mai tu pi a ka ki dal pi a ipi a phachom ka mu ding ham among monga hichilai hin kai ka hin khu na bai tale ka chanu hi na cha bang banga na sin jing ding na vet tu jing ding hinam tin Bizoi chu dong tai Bizoi na hin don but kinin mi phalo ho hi na ki mai tu pi zo po po wa hi le tu a ka chanu school a kai na a ho na chanu jong hi ka kai sa ding ka cha ta bang banga ka sin ding a hi ati pha na chun pasal pa Delhi jong chu gari a ko na chun hung ki chom thla in mi phalo ho chu avunu lip ding ati tai hiti chun pasal pa Delhi le mi phalo ho chu hung ki dal taw ve na hi le ekidal chu ve nom nom jing in pasal pa in be no chu pe leng ga me na hi mi phalo ho pasal pa Delhi in a hin tha zo chun gari a hung kal do in a hung ki taw ve na hi
alangkhat langa anbu le loi ho jong police station chu ga thlung tawin amon a hlun wa chun ana thim chi tai aji chu amho ana hlun ma sangu wa chu bizoi Napoleon phone ana bola window ho zo si kha tu min lang ko jong kha tu min lang lai ho zo si thanin ati banga chun ana zuin Napoleon jong chu sunga thip chanin tai bizoi Napoleon phone a bola thu sei zo si chu palpendi kitipa chun ana jakit tan palpendi chun Stephen Rush kitipa chu sei pi kinin Stephen Rush in jong thil dan ho zo si chu anbu ana sei pi kit tai anbu police station sunga chu na upa le drugs akiman ho zo si a hi ti thu anbu ena za a ko na chun aloi ho to chun window ho le kon ho chu pe hong ding ago taw ve chu in jail sunga adai kalam le anaw pa anbu chu ki ho ma ding atia a pen huna hi le college student ho in speaker a hin choi over chun jingkal bong noi ti a hla chu tha taw ven ama ni u cha jong a ki ho thei hun da poi anbu jong police station alu te ding a gut je chun a zonan building a chun a kaldo in police station sung chu aga thlungin police station sunga anom sa college sim lai ho tu chun a kidal ta na hi alangkhat langa inspector bizoi le pasalpa Delhi chun department police ho zo si chu hospital aga thun hun tan hi chun bizoin pasalpa ko ma SP office sa sim lai ho le Napoleon chu hu do te ding in ataw kita na hi le pasalpa injong department police ho zo si hospital a ko in SP office lang chu a hindel kita na hi pasalpan jong mi phalo ho na hi che chun lampi chom khanin a hung tan alangkhat langa chun anbu kitipa hin a upa chu hla do te ding ati in hi chi thil so hin college sim lai ho khat a hin khu ana be alangkhat langke na chun inspector bizoi thu thim pi ji pa chu gang member ho chun a hin mando tawvin ama jong ana that ki tawvin he police station sunga simlai khat na hin kho na bei chu aloi hon amu uwa konin ki chat na le lungim na tum jing tawvin amho zo si jong chu ki hu hing na thei diwin drang aman ho aki koi na lang lei noi tanal langa chun amho zo si jong hungkum thlawvin aki sel tawvin he hichun amho zong aki gelovin jingka ataka police ho hunglo le amho thi ding ti hi anaki he tawve hichipeta chun Napoleon le pasalpa Delhi hichlai muna machine gun khat ki koi chu a hin mudo hun tar hi chuin pasalpa jong machine gun chu a hin ki chain mi phalo hom na lang chu a hin zon tan solar battery charge ki bol ho banga chun achang ki chai theilo hil chun mi phalo ho chu a hin ka min kuima ana su chata poi hiti chun SP office sunga drug ki man ho zo si jong chu mi phalo ho a ko nen ani ki hu do thei na hi hiti chun athidinga ki gel ho zo si jong chu na hing tawin pasalpa Delhi jong a chanu to chun dam selen aga ki motu hun tai hichi thil chu a ko nai he theu chu hi le pasalpa Delhi hin khuwa ha asat na ki ti hi ana ki pen bep na la ya hi mi phalo ho khona drug ho ana hu do le police officer ho ana hu do ji chu hi in hichi filma thil so hi Vikram kiti lasina mi phalo roles kiti pa an he so to hon ani ki mat a hi in director pa in lungthim nei ta anagon film khat chu a hi tuna KAITHI kiti film nup ta ai seu chu hi chan hin aki chai tai isei sungwa sei hil sei wal sei hlinglal au ma hi le ani ki he them to ani ki ngai dam tu chu hi te hiti ho tabang thusim na ngai no ma hi le like subscribe share ana bol chu hi te aban video ting anaki moto ki taw hi te